waktu Presiden Ashraf Ghani was in attendance, hadir di acara sholat ini, sholat Idul Adha. Ini iman. Ini yang kayak lu begini sob, kasih mercon mungkin lompat-lompat lu. Kasih mercon atau kasih ular dah. Lagi begini, kasih ular coba, kasih ular sini. Majezob dah lu. Ini yang lu bilang Taliban mati, ya. Nih lagi sholat Id nih. Ini yang ngomong bukan gue, orang bule, non Muslim lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa gue nih ya, kaos ya, my body my choice. Langsung dicek di deskripsi video, ada link Tokopedia Babe Aldo Shop di situ ya. Langsung dicek, diperiksa, diklik, dipesan deh, itu berbagai macam merchandise ada di situ. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten. Oke guys, tadi kan kita ngangkat nih si Yusuf alias Yudi Mubarok ya, bukan Muberak, Mubarok ya. Jangan salah ntar Muberak lu, jangan. Dalam sebuah saat majedzubnya, katanya majedzub ya, dia ngomongin tentang Taliban. Tentang Taliban. Jadi Taliban ini, aduh, itu di Afghanistan guys. Kita lihat ya, nih. Selamat Indonesia. Aliran radikal mati, aliran radikal mati. Teroris mati, teroris mati. Taliban mati, Taliban mati, Taliban mati. Taliban mati, Taliban mati, Taliban mati. Ya, majedzub itu sebuah keadaan di mana Allah angkat akal hambanya ya untuk kebaikan gitu, karena masih dicintai sama Allah. Kita lihat lagi nih ya, kita ulangi lagi. Ini beneran majedzub karena Allah atau majedzub-majedzuban atau gila atau kurang waras ya? Karena yang dialami sama Yusuf ini ngomongin tentang Taliban guys, Taliban ya di Afghanistan. Ini orang ngerti Taliban nggak? Gitu ya. Gue jadi ingat satu ustadz yang ngomongin tentang dia ini, katanya dia ini nggak ngerti apa-apa gitu. Dia nggak ngerti apa-apa tapi sok jadab-jadab begitu. Dengerin lagi ya. Selamat Indonesia. Aliran radikal mati, aliran radikal mati. Radikal mati, Teroris radikal mati. Taliban mati. Pancasila berdiri. Jadi dia menghubungkan radikal sama Taliban. Emang dia pernah tahu Taliban? Ini orang ngerti tentang Taliban gitu. Tahu ceritanya bagaimana Afghanistan itu yang perang sama Amerika. Ini begini nih orang kalau majedzubnya majedzub buatan gitu. Ini kayaknya pakai bahan pengawet, rada awet dikit. Nah, subhanallah, gue dapat satu video yang menerangkan tentang keimanan Taliban atau Taliban ya di Afghanistan. Yang ngomong bukan gue, orang Barat, orang Amerika, yang keimanannya nggak sama.
Ini notabene syahadat, 2 kalimat syahadat, sholat, ya notabene-nya begitu. Notabene-nya majadzub, pakai busana Islami. Ngomongin Taliban mati, Taliban mati. Allahu Akbar, ngerti kagak lu Sob? Woi Yudi, bacot lu parah banget. Nih dengerin nih, orang bule yang ngomong ini Yud. Yudi, malas gua manggil Yusuf. Yudi, lu paham kagak nih? Dengerin ini Yud, tentang Taliban nih. Watch this. This is mind blowing. Imagine if your president did this. These worshipers in the middle of prayer in Afghanistan. Ya Yud, gua ulangi ya Yud. Yudi, gua ulangi Yud. Nih. To mark the start, rockets started. Tuh. Jadi ini nyeritain si bule ini, si bule ini nyeritain sholat Idul Adha kemarin di Afghanistan, ya disuruh ngeliat Yud, ini bule bukan beragama Islam, non Muslim. Watch this. This is mind blowing. Imagine if your president did this. Bayangkan kalau presidenmu melakukan ini. These worshipers in the middle of prayer in Afghanistan. Ini para penyembah, ya maksudnya orang Islam lagi menyembah, lagi ibadah, lagi sholat di Afghanistan. Orang-orang yang lu sebut Taliban tadi, Taliban mati itu tadi. Sob, Yudi, woi bacot. To mark the start, rockets start exploding. Ini waktu Idul Adha dan roket mulai menyerang. Rockets are exploding right now. Dan roket lagi Look at menyerang. that guy's like, oh no. Dan ada satu orang tuh kelihatan ya, oh no. Many continue to pray. Banyak yang masih melanjutkan sholat. Allahu Akbar. The prayers were being broadcast from the presidential palace. Sholat ini disiarkan dari istana kepresidenan. Look at that. That's faith right there, guys. Lihat itu iman. Ya, di Kabul ini, waktu Presiden Ashraf Ghani was in attendance, hadir di acara sholat ini, sholat Idul Adha. Ini iman. Ini yang kayak lu begini Sob, kasih mercon mungkin lompat-lompat lu. Kasih mercon atau kasih ular dah. Lagi begini, kasih ular coba, kasih ular sini. Majedzub dah lu. Ini yang lu bilang Taliban mati. Ya, nih lagi sholat Id nih. Ini yang ngomong bukan gue. Orang bule, non Muslim lagi. Memuji keimanan mereka. Lu yang Islam sok majedzub, sok apa ngata-ngatain Taliban. Emang lu tahu apa soal Taliban? Hah. That's fucking faith. In Itu Kabul, iman. that's the president. That's the president is there praying as rockets fall from the sky. Dan itu presiden lagi berdoa, tetap berdoa. Sementara roket itu lagi menyerang. Itu iman katanya. Ini yang ngomongin iman bukan orang Islam nih. Sob, Yudi, bacot, jazab, sok jazab lu. Can you imagine if Joe Biden did that? What? Bisa lu bayangin kalau Joe Biden ngelakuin ini? Ya, itu katanya dia, Joe Biden. Kalau gue lagi mikirinnya, coba lu bayangin kalau si Ucup nih, si Yudi nih yang begini. Nggak usah begini. Yusuf, nggak usah begini, kasih ular aja Pak begitu. Begitu lu Cup. So-soan Why do you ngatain think Taliban. Afghanistan won, everybody? Why do you think the Taliban won? Do you think it's because they had better weaponry? Do you think it's because they had better industrial capacity? Well, if he ran, he would be out. Yeah, but people can't control it. It's like laughter. There's people that have to, like that one guy popped out. I was like, oh, how dare! Like when it comes to trauma, people later can think about it, but at the time, you can't fake it. You can't fake that. Want to know? Nih, kata si bule nih Cup, ya kata si bule nih. Gak usah panjang-panjang. Lu kira Taliban itu menang lawan Amerika karena apa? Banyaknya senjata, canggihnya senjata. Bukan, tapi karena iman, keyakinan. Andai kata kita punya keyakinan seperti itu. Lu kebayang gak Sob? Woi Yusuf, Job, Yudi, woi bacot.
Ya, ini orang bule muji-muji Taliban karena ngelihat keimanannya seperti itu. Dia membandingkan dengan presidennya Amerika, Joe Biden. Nah kalau gue Zub, gue gara-gara video ini dan lu ngomong begini Zub, gue lagi mikir nih, guys gimana kalau Ucup lagi begini, terus kasih ular kobra di situ, tak kencing-kencing, bisa stroke mendadak lu Cup, bangun-bangun jalan miring lu, lari lu. Ngomongin iman, ngata-ngatain Taliban. Emang ngerti apa lu tentang Taliban? Nih, langsung dijawab sama si bule nih. Tentang keimanannya orang Taliban. Kalian lihat ya guys ya, kita ulang dari awal ini ya. Video ini si bule nih. Nggak gua potong-potong sampai itu roket begitu ya. Watch this. This is mind-blowing. Imagine if your president did this. These worshipers in the middle of prayer in Afghanistan. Bayangin kalau begitu. To mark the start, rockets start exploding. Roket mulai nyerang. Rockets are Presidennya. exploding right now. Hah? Flying. Look at that guy. That guy's like, oh no! Many continue to pray. Allahu Akbar. The prayers are being broadcast from the presidential palace. Look at that. That's faith right there, guys. That's Itu fucking iman faith. guys. In Kabul, where the president, that's Itu iman guys. Ini iman. Kata si bule nih. the president. That's the president is there praying as Nah. rockets fall. Itu Presiden Ashraf Ghani ada di sini. Ashraf Ghani presidennya Taliban. Yang katanya Yusuf, Taliban mati, Taliban mati. Lu abis makan apa Sob? Lu nggak mabuk kecubung atau mabuk jamur kan Sob? Sok jazab lu. Ngomongin Taliban, ngerti Taliban juga kagak. Nah guys, gitu aja gua bikin konten ini cepet-cepetan. Tetangga gua ada konser, ada apa ya, perayaan gitu. Jadi suaranya masuk ntar ya. Jadi begitu aja dah. Gua bikin konten ini dadakan buat si Encup no. Cup. Lu ngata-ngatain Taliban, tahu apa lu Cup? Tahu apa lu? Lu katanya syahadat, katanya lu Islam, tapi lu ngata-ngatain Taliban mati. Ini orang bule ngomongin Taliban, memuji Taliban dengan keimanannya. Malu lu jadi orang Islam Sob. Hah, nah gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucup, bacot digedein, pinterin akal dikit, napa Cup? Lu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.